Yesu ashimwe cyangwa ntashimwe? ashimwe cyane. Tubivuge cyane, ashimwe kubyo yadukoreye cyangwa tumwihorere ntashimwe? Ashimwe. Tuzamure Yesu ibiganza rero, gira turirimbe. Hallelujah! Hallelujah! Ha! Ha! Yes. Imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora bana we, nubwo amasho yashira mu biraro izera isezerano. Kubw'imihigo myinshi mwahize mana we, ko mutazacogora bana we, nubwo amasho yashira mu biraro izera isezerano. Kubw'imihigo we, kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora, nubwo amasho yashira mu biraro izera isezerano. Kubw'imihigo Run
hasigare abantu bake ndabavuga abandi mumanuke ko turashaka ngo abantu boye kuba benshi hano hari bagisigaje iminota yabo kine aba baraha nibaguma ha aba igira hino gato nubundi udasigara wewe nari kukuvuga bana Sofiwe tugira utyo tugira utyo tugira gutya haleluya umurwayi uri hano natambuke umurwayi nimba ari uwamemye nimba ari uwarwaye indi ndwara tambuke tugira gutya tugira gutya tugira gutya tugira gutya tugira gutya kubera reka tufashe kubera ko hari hato bahagarara aho bari tiyagira abandi bongera gutambuka bahagarare aho bari murakoze cyane twavuze ngo tugira gutya twese kubera ko hari imbere ari hatoya tugira gutya tugira gutya wewe icyo wafumbase cyo tumutagira gutya niki tugira gutya tugira gutya tweka abashaganya gutya tugira gutya twese haleluya kuva none mukiyumba muza muva mu buhanuzi bwo kubembereza nimba Imana yavuze ivuge apana makugira gutya gusa nimba Imana yavuze Gerardine yaravuze gupfa kumva ijwi ry'Imana dusenga tugira gutya tugira gutya tugira gutya bariya wewe kutakuzamura tugira gutya tugira gutya badushira muri kisirimba dudume abantu barwaye kandi ntiyagire umva ico ntiyagire umuntu wongera kwiruka mu bantu umuntu ahagarare ahari ntiyagira biruka komeza curanga kandi aha muhana umwana baheze Pasiteri David mikrofone asengere abarwaye afatikanije na mwene data w'umushitsi wabatambukije harimo abarwayi rero atuje imbere Mana mu izina rya Kristo Yesu yego Mana yera turagushimiye kubw'uyu imbaraga mugoroba zo mwiza gukiza
indwara z'ibiyobera uri uzuzikiza Imana izikiza. uri Imana ifite imbaraga n'ububasha Ijambo ryawe niryururuke muri uyu indwara zo mu mugoroba, magufwa uzuzikiza rikore umurimo ukomeye, indwara z'ibiyobera abarwayi uzuzikiza bakire, hari abarwaye usenye umugongo imigambi ya Satani, hari abarwaye mu nda hari abarwaye indwara hari abarwaye zitandukanye, ibinyita ufite hari abarwaye imbaraga umwami Yesu mu mihogo zikora. hari abatabasha kuvuga hari Haleluya. abarara biganyira Rambura ikiganza cyawe ubakoreho, fermarisation de corps rambura ikiganza cyawe ubakoreho, Kiberiza la construction rambura de cas ikiganza cyawe ubakoreho. umucyo w'Imana Indwara ugote zananiranye, imbaraga z'umwijima indwara zose z'amayobera, turazitashe indwara z'abadayimoni, mubahe mutinye mu izina rya Kristo Yesu uyu mugoroba bakoreho, bumve kugendererwa n'Imana. Turagushimiye Mana yuko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Kristo Yesu, amen.